Fata amasegonda make maze utekereze inyubako izamuka busiga ikagenda isatira ikirere, ku buryo abo ubuzima barirwa ku mashyi iyo bitegereje uburebure bwayo. Nibura amasegonda 30 ubwabyo biba byihagije kugira ngo bahite batangira kuzungera. Ngaho nawe tekereza umunara nkako inzu ireshya ni kilometero kimwe cyose, no kuvuga metero zisaga 1000. Iyi ni inzu ireshya n'urugendo umuntu yagenda n'amaguru mu minota irenga 40, akagenda ku muvuduko wo hejuru kandi akagenda adahagaze. Uru rugendo twagereranya no kuva Nyabugogo ukazamuka downtown ukagaruka Nyabugogo gutyo nibura paka wujuje inshuro zigera kuri 5. Mu gihe imyaka 16 yari yihiritse, isi itangarira Burj Khalifa yo mu mujyi wa Dubai nk'inzu y'igitangaza. Ubu hari indi nyubako irimo kubakwa ishaka guhindura amateka, igahindura nuko abantu batekereza ku bushobozi bw'ikiremwa muntu. Iyi nyubako si inkuru y'ejo hazaza, ni inkuru iri kuba uyu munsi. Yitwa JEC Tower kandi kuri ubu igeze kure cyane mu kubakwa ku buryo imaze kurenga 50%. Iyi ni nyubako izarigata biliyoni 2 zose z'idolari. Mu gihe Rwanda no kuzana ako kavagari k'idolari mu manyarwanda kangubwira ko wageze ari kuri La Grazia Africa. Iki ni ikiganiro La Grazia Space, aho turebera hamwe ubusesenguzi, urutonde rw'ibintu ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Mwese kambaye ikaze maze nanzike muri buno buryo. Mu myaka 16 ishize, inyubako ya Burj Khalifa iherereye mu mujyi wa Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu niyo yari ifite agahego ko kuba inyubako ndende ku isi yose. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 828 ndetse n'amagorofa 168, kandi yabaye ikimenyetso cy'ubukungu, ikoranabuhanga n'iterambere ry'akarere ka Aziya y'Amajyepfo. Ariko kuri ubu amateka ari kongera kwandikwa bundi bushya, kuko iyi nyubako JEC Tower tugiye kuganiraho ije guhindura inyandiko zose zezaranditswe n'amagambo yavuzwe maze igahita yicara ku mwanya wa mbere. JEC Tower irukubakwa mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite, niyo yitezwe gukuraho Burj Khalifa ku mwanya wa mbere ku isi. Iyi nyubako izaba ifite uburebure bungana na metero 1000, bivuze ko azaba ari kilometero 1 yuzuye. Ibi byonyine birihagije gutuma isi yose yihanga amaso kugeza yuzuye maze amatsiko agashira. Kugera kuri 50% by'ubwubatsi bw'inyubako JEC Tower si umubare usanzwe, ni intambwe ikomeye cyane mu bwubatsi bw'isi. Kugeza mu ntangiriro za Mutarama mu mwaka 2026, amakuru aturuka muri Arabia Saudite agaragaza ko JEC Tower yari imaze kugera ku magorofa 80 ku magorofa 157 ateganyijwe. Ibi bivuze ko imirimo irenze 1/2 yamaze gukorwa. Kubaka JEC Tower ni igice kimwe cy'umushinga mugari cyane wa leta ya Arabia Saudite wo kuvugurura no guteza imbere umujyi wa Jeddah. Uyu mushinga uzwi ku izina rya Jeddah Economy City, uzaba uri ku buso bwa metero kare miliyoni 5.3. Intego yawo si ukubaka inyubako ndende gusa, ahubwo ni ugushyiraho umujyi ugezweho uzahuza ubucuruzi, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'imibereho myiza y'abaturage. Jeddah Economy City izaba irimo amahoteli akomeye, ibiro by'ubucuruzi mpuzamahanga, amazu atuwemo n'abantu bakize, ibikorwa remezo bigezweho ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro. JEC Tower izaza iba umutima w'uyu mujyi nyakuri. Nubwo uyu mushinga usa n'uteye imbere cyane, ntiwigeze ubura kunyura mu bihe bikomeye. Nyuma yo gutangira ibikorwa byo kubaka JEC Tower byaje guhagarara mu gihe kingana n'imyaka 7 bitewe n'impamvu zitandukanye, zirimo iz'ubukungu, iz'imiyoborere n'impinduka mu mishinga y'igihugu. Icyakora muri Mutarama umwaka 2025, imirimo yongeye gusubukurwa ku mugaragaro. Ubundi bitanga icyizere gishya ku baturage ba Arabia Saudite no ku isi muri rusange. Gusubukura iyi mirimo byagaragaje ko leta ya Arabia Saudite
yemeje kurangiza uyu mushinga no kugira kimwe mu bintu bikomeye biyiranga ku rwego mpuzamahanga. Amakuru aturuka mu bigo bireberera uyu mushinga agaragaza ko GK Tower ishobora kugera ku magorofa 100 muri Gashyantare uyu mwaka w'ibihumbi 2026, mu gihe biteganyijwe ko izaba yuzuye neza muri Kanama umwaka w'ibihumbi 2028. Icyo gihe isi izaba ibonye ku mugaragaro inyubako ndende kurusha izindi zose zigeze kubakwa n'abantu. Iki cyari ikiganiro La Grace ya Space. Kangushimire kubana nanjye.